Braća po piću. Što se tiče ruskih vojnika, njihova slika u srpskim ratnim dnevnicima iz Velikog rata je bez izuzetka pozitivna. Opisani su kao snažni, hrabri ratnici, prosti i pristupačni, kao i njihovi srpski saborci. Odmah prilaze našim vojnicima, sedaju do njih i pričaju nešto. Iako su bili sinovi Velike Rusije, jedan oficir je uočio da se u odnosu na druge saveznike koji su pokazivali aroganciju, ruski vojnici nisu razmetali, hvalisali i galamili. Jedan naš vojnik je njihov karakter u samo nekoliko reči dočarao rekavši da su Rusi bili ljudi, prosti, otvoreni, srdačni, bratski. Slično viđenje ruskih karakternih crta ostavio još jedan vojnik. Vojnici naši i njihovi odmah su se sprijateljili i za celo vreme živjeli kao braća. Sve su delili što su za jelo i piće imali i to pozivajući u goste jedni druge. U ratnim dnevnicima je također prisutna uobičajena slika Rusa kao velikih ljubitelja dobre kapljice. Prema jednom svedočenju nisu pili samo tokom izlaska u Solunu, već i povratku iz uspešne borbe u čast svakog ruskog borca koji je poginuo za svoju zemlju. I književnik Stanislav Krakov, koji se tokom 1917. godine na frontu nalazio u neposrednoj blizini jedne ruske jedinice, zabeležio je kako je najčešći i najvažniji posao sa Rusima bio da dolaze jedni kod drugih na pijančenje. Jedan drugi vojnik zabeležio je zabavnu zgodu o tome kako je neki ruski vojnik dobio mnogo novca na kartama u jednom od improvizovanih kazina u Solunu. U razgovoru sa konobarom, vojnik je saznao da je Rus osvojenu svotu gotovo u potpunosti potrošio samo za nekoliko sati ispijajući velike količine vina. Nisu samo ruski vojnici, već i britanski postali poznati po učestalom i prekomernom opijanju. Često se u Solunu mogu vidjeti sljedeći komičan prizor. Nakon velike količine pića, Britanci su postajali žrtve lokalnih lopova i lutali s ulicama polugoli sve do ih vojne patrole ne bi pokupile i odvele u kasarne. Na meti lokalnih lopova bile su i same kasarne, zbog obilja ratnog materijala i životnih namirnica. Jednom prilikom su četvorica lopova pokušali da ukradu jedan vojni šator. Kada su ga podigli, nisu mogli da shvate zašto je toliko težak. Sve dok nisu uvidjeli da su zajedno sa šatorom podigli i engleskog vojnika koji je, vrativši se iz noćnog provoda, unutra čvrsto spavao. Ovakve uobičajene krađe, prepirke među vojnicima i njihova često neumerena noćna zabava rasplansavali su maštu kako među stanovnicima Soluna, tako i među savezničkim trupama. Tako su osim uloge pijanaca Solunskog fronta koji su uspešno obavljali britanski i ruski vojnici, Škoti privlačili poglede upravo zbog svojih impresivnih kiltova, a pratio ih je glas kako ispod svojih suknjica ne nose donji veš. Francuzi su bili na glasu kao ženskaroši, što i nije bilo daleko od istine, sudeći makar po njihovim pokušajima da se približe ženskom društvu. Afrički vojnici su svakako bili okarakterisani kao ljudožderi, dok je Italijane bio glas da su nenadmašni u krađi. Da se ne zaboravi.